Уйылға утарында ғүмер кесірусі ер йөҙөндәге иң қадірлі кешеләрдің бірігі Люция Рамадан қызы Килсенбаеваны күркәм юбилейі, шулай ук кызыбыз Илүзәне туған күні 3 яшы тулайқанлы бар йөрәктән кайнар құтлайбыз һәм иң изге йылы теләктәребезне юллайбыз. Кадерле Люция, без туған күнің менән тәбрик итеп, бәхетле озын ғүмер, ныклы һаулык, гаилә именлеге, шатлык куаныстар кисереп, барыбызның кадер хөрмәтен күреп, гел шулай йылмайып, көлеп кенә яшәүеңде теләйбез. Дәрт дарманың, уңганлыгың, хәстәрлекле булуың хүрелмәһен, дөньяң имен булһын. Кияүбез Илдус менән иңгә иң терәшеп, балаларыгызның изгелеген күреп яшәргә, киләсәктә йиян-йиәнсәрдәр һөйергә насыйп итһен. Кешелекле бит һин, изге йәнле, ярдәмсыл һин һәрбер туганга. Күңелең тыныс, дөньяң ямьле булһын, гөл түшәлһен барыр юлыңа. Ғүмерең озон, йәнең тыныс булһын, кояш һипһен һәр сак йылыһын, ак бәхеттең, шатлык куаныстың бирһен Ходай иң олыһын. Котлау менән әсәйең Фәйрүзә, һылыуың Филүзә, кияүең Илнар, уларның балалары, кустың Ринат, киленең Гөлшат, уларның улдары Радмир. Хөрмәтле Люция Рамадан кызы, юбилейгыз менән без дә һезне тәбрик итәбез һәм якындарыгыз менән бәхетле, имен тормышта яшәүегезне теләйбез. Йыр бүләгебез күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Туган көнегез котлы булһын. Нуры, йортың тулы қонақтар, туған күніңді құтларға келген бит бүгін олар. Туған күнің, байрамдардың ең зоры, шатлық кесірі бары, бәләкәйі һәм зоры. Йылы ямғыр, йылмайыуың хөйкімлі, шәфқәтлігің